Yo mambi menele mwe wabasa wakase ni eko kake Lapaz to no shishite ni imenji Lapaz ni ke o ta Lapaz imegbe ni yo Lapaz eye gano ebenke eko na choja ke kwashima ni no ni yo menji yake Lapaz ne ke ake atawu eko ni ajojalawa ye onye ni oche Lapaz be ke fitai Lapaz te balete na wujeme Lapaz di mene Lapaz efe beni efe ne ha wakase ani fioko ne ke Lapaz be ne Spanish be ni alo Spanish wemoni ni shishichon ake twinjole alo blofo ba ake the peace twinjole shino echon ake Lapaz twinjola amani me wakajeme alo akeneke be ne wo Lapaz Ghana mane nu wo yo ne mokome penny enyeni egblami ni echo blemasane ni yo Lapaz mane nonji Ghana sini nyokuna achola ke oboisiki lepe ni noni ewie ya Lapaz yenji akeshi ye 1980s mi ke ashante meba gan ameba abeka na meba show amehwemo ni ka amegbena amehiyo ke ba Lapaz ni echo akeshi no mi Lapaz etomo beni wona le bia ne chuchue no mi Lapaz chuini oje mpone nche ifa ke ona chukomie oba yin ke yo yin amu tanu basa ona chu ekomeko shigbe na chole Lapaz ne nche no ni yo minji ake mokoni ba ma hotel ni neba ma hotel ne ni ewube ake hotel de Lapaz ewo ke jimokoje center sotu awush kwashima alo abeka ni bajemegbe ewi ake mi ya Lapaz shi amechela ke hotel de Lapaz nji noni dane amekecho jeme ewo beni be ya ni be ba keke be kamano ni mene yani abana ekoni acho jeme ake Lapaz chiblema je Lapaz ni acho jeme yo anyeme mene ni kase mo fi okunu wo yo ne ewo ka no ye pa na ke shi oba share no comment no sa o like no ya wo YouTube no no subscribe to our YouTube channel bena fe kenoko alo ni kasemo ko wo ke ba onni ba nye nation ngbe nji ni awule late ne radon